Orasyon para sa mga paraghubog. An iyo baton. Ipaharayo, ipaharayo la kami sa mga paraghuyong ay iningatan duay nag-aramutla kami. Protektahi kami sa amon pisto nga diri makita sa mga paraghuyong. An baton. Ipaharayo, ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami. Sumsuman ngani, sumsuman la, diri kay himuon mo nga igsira. An baton. Ipaharayo, ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami. Pag mag-aaragmot, san irimnon, ubos wara mga kwarta, an rason. Pag may irimnon na, nati kadamo, an interesado, uminom. An baton. Ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami. Kung irinong la, san kasangkayan, dapat irinong la, sang kasangkayan. Diri magpinandara, sin kababayinan. An baton. Ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami. Pagkaaga, may kahang uber, pero ayaw hingalimti, an imo utang, nga irimnon, sa tindahan. An baton. Ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami. Kaya mga paraghuyong, pag-isip-isip kam, adi kam paglinibakan, san iyo ginuhuyungan, an urihe nga baton. Ipaharayo la kami sa mga paraghuyong kay iningatan duay nag-aramutla kami.